ada ia kona baca itaue riwat tu subuh. Apakah sesudah sholat sunat subuh atau sesudah sholat subuh? Na baca itaue akasiratu ia tu puradena kasiasi namate. Nah, itu untuk kemudahan rezeki. Tapi lino miero ia kok kesori monri edega cauta betongan nama kena nabita magampa na lapaka lilla matana timbanganna na upoji pong Allah Ta'ala. Iya rota-rotama na puji na pong Allah Ta'ala ro. Nah, termasuk sama kana maji ya pataka lupa lada salah satu itu lumpuhkan i otak na tenang katau pakan lubale. Iya. Ma yana pakan lubale tau pataka lupa tu. Nasaba iya tu otak na balewe itu bisa melumpuhkan daya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wassahabati wat tabi'in wat tabi'in wa kulluhum awliya Allah bis samai wa fil ardi wa fil bahr wa kulluhum mu'azzizina jami'atin hadatil ulama. Qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, jamaah forum komunikasi anak sidrap yang disingkat FKAS. Alhamdulillah, syukuruki maraja lori Allah subhanahu wa ta'ala karena acara ini selain sebagai ajang silaturahmi juga untuk taklim. Dan tadi saya dengarkan ada sholawat ya di awal. Dua hal yang jangan ditinggalkan. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah sholawatan. Zikir itu bisa dengan Asmaul Husna. Makanya saya sampaikan bisa ditambah Bu. Nanti kasih Asmaul Husna. Iya, jadi kasih baca Asmaul Husna kemudian baca sholawat. Insya Allah itu akan berkah. Nah sebab ia nangka organisasi atau lembaga-lembaga di masyarakat, nah tidak ada zikir di dalamnya itu akan bubar. Ya kok cara mami bawang lama-lama itu akan bubar, pasti bubar itu.
Nasabak magai yero cara mai hanya mengisi akal. Sedangkan zikir itu mengisi kalbu. Nah, anrena ati itu sikiri. Ia ko pikirange pak disengang. Jadi tagabungkang yero dua ero. Jadi asikiriki supaya hatinya tenang, kemudian isi akalnya. Supaya pengetahuannya semakin bertambah dan keyakinannya semakin kuat. Makirus itu kan lah. Jadi insya Allah kedepannya mudah-mudahan kan setiap bulan mau acara tadi. Alhamdulillah. Jadi setiap bulan makanya tuh Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa juga undang datang ke rumah. Ada pertemuan bisa iya, satu kali. Jadi insya Allah untuk kesempatan ini nasabah yang mengundang saya di Togaga tema nalenga. Tidak ada maka dakoi bahas selamanya saya sudah berapa kali? 3 kali ya? Iya, sudah 3 kali karena dulu di jalan ke Lanrang, kemudian di jalan ke Pare, kemudian di sini. Oh, iya, alhamdulillah. Maki, iya rokotoma bicara agama Bapak Ibu sekalian. Sitonganna iya ro idi megala da lalang asalamakang natarongang pong Allah Ta'ala terkhusus alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling banyak. Makanya nasaba pole egan na letiang asalamakan natarongang agamata, maka kita mesti ang kecil dia kapuy. Istilahnya ang kecil dia kapuy, mesti ang kecil dia amalkan manenungang. Yan na to ampay maka dana bita, amala kaminan na puji pong Allah Ta'ala, yan na rito amala manenungangi, wa inkalla walaupun sedikit. Jadi usaha kang inang kecil di amalata, betungan na demetonang kanisalay, istiqamah ki. Nasabaya tiya sang istiqamah, marjirajing. Mapananungang itu marajing. Ia tu mapigaw itu tak cicang ngisi ulam magampang. Tapi ia riyun lewe maka dah setiap hari itu agak berat. Nah, jadi usahakan ina istiqamah ki ang kecil dia agi mani. Ia ko puasa tonroi puasa, ia ko pasidak ka, ia ko sikiri, ia ko sampai sunnah, ia ko baca kora. Yang penting ang kecil di maka dah demeton ang kata salawi. Namo maga repata, namo maga susah, namo maga keadaan tetap tuli pigo yer. Nasaba iya ko makaday tahu sikiri berarti amalan ipigau ya wadinge papole pahala biasanya berupa bacaan. Tapi iya ko makadani wirid berarti sikiri lay tentu kawatunna si bawa jumalana. Jadi yang penting ang kadalele, betungan yang penting kadalele, yang penting keperintah sikiri. Kayak kata baca misalnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. Itu termasuk zikir. Akadai nabi ta kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ang kedua ada meringan na lepakan lillah. Inaron subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Meringan na lepakan lillah, dua lapa adaro. Tapi mata na timbangan no kusurmundi na pong Allah Ta'ala. Magi na matana, biasa gitu di makana. Maponcho miro magi na matana. Namakai kasikiri malampe baca na magi na matana iya. Nasaba iya na nabaca malaika, sinin na malaika itu iya mana sikiri na. Yan na to nakadate sikirnya para malaikat. Iya na nasabari nabaca malaika niyali papedali ko pong Allah Ta'ala. Yan na to ampay makada tau pandrita pa istilahnya tau pandrita pa hikmah rumah amal kang imateru. Maka dia ko nabaca itawe riwat tu subuh. Apakah sesudah sholat sunat subuh atau sesudah sholat subuh. Nabaca itawe akasiratu itu puradena kasiasi namate. Nah, itu untuk kemudahan rezeki. Tapi lino miero ia ko kesorimonri edega cauta betongan nama kali nabita magampan na lepaka lillah matana timbangan na naupoji pong Allah Ta'ala. Iya terutama na puji na po ang Allah Ta'ala ro. Nasaba sikir malaikatnya itu. Isyaga egan na malaika o kilala na lino yang mana tu sikiri na. Makanya ko iya tu tabaca mendapatkan pahala yang besar. Iya ro. Tapalamu ya ro to? Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
ia rawat ditaamalkan setiap subuh. Maki apa deje tu nanya mana na tahu mulai tu dak baca siratu ia ko sikiri makoro na letu tingkat atau pandite maka da ko de mulai siratu 70 nah. Ia ko de mulai 70 40 nah. Ia ko de mulai 40 30 nah. Ia ko de mulai 30 10 sidi. Ia ko de mulai 10 sidi pitu nah. Ia ko de mulai pitu telu nah. Ia ko telu de mau pamule makun rutungan itu. Itu jadi itu. Jadi sikiri ya. Jadi amalan yang hendaknya kita istiqamahkan, dawamkan. Ia naro ko pura ki dia ko talupai wi mak dalawa lupai baca ona loro maniti ngerang. Ta baca nih pada saat kita ingat. Nah sebab makin nabita ia ko na lupai wi te na amalan mananungamo na tako kenro ken riwat tu ningera na baca pada na baca na riwat tu angkana na tetapkan watuna. Ia to sia tu kelebihan na lengi nabita. Jadi aja tak ada ulaba ni deh ni baca deh. Takut ngerangi langsung tak baca. Na catat ni malaika. Maka dapadamu ko na baca kotun. Tapi aja tatung ke malupai. Itu yang penting aja maka dai marepaki deh. Ya rosi kiri wat dingi baca tudang, wat ditui baca liu, wat ditui baca joka-joka. Itu ya. Jadi berupa moto. Ko amalan zikir begitu bisa. Kemudian iro istilahnya zikir ya, maringan mana itu? Maringan mana mi? Iya jo maponco-ponco. Angka matau tu zikiri malampe-lampe, tapi napuji lada, napuji to pandrita na anjurkan kita untuk membaca. Iya ko iya de to wita na mega. Rata-rata tau pandrita maka dan namoh katalumi baca. Apa ia awalna akatalumi na baca na bitta. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat. Malampe-lampe ni jadi. Iya kotomelo mak bila timbangan maka da makata kasikiri sapaka sinin na tau pandrita baik fikih ulama hadis maka dia nasikiri palimatana timbangan. Jadi katalu mita baca na mosi polos sote masikiri kotannya tiro na baca mata nak mo pia tu ta baca. Katalu. Iya. Sikiri tau repa ye. Tungan na tapi katalu mero katalu mi. Yana tu ampai wat dingi baca maka dia nampur atau masa paja mengeribi bacanya katalu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Cicapi upakoling. Ya rode eta apa lai, di mudah-mudahan ta apa lai. Jadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsi wa midada kalimati. Ya. Ya. Iya ko pahala bilang mak bila pahala kiya. Nah sama itu sikiri madu berupa angka dampang pasusu dosa, angka papat tambah pahala, angka papat tenangati, kan dia apa ada bu? Aja tak ada ya nasikiri nata ya to na Pak Bura de si salah. Angka sikiri Pak Bura memato. Ibaca na rekong kalasan nata ya risuru mamalkangi. Angka to Pak sikiri kota makunro tak na. Silalo ne podana lupai wi. Ya kong kagaga de nule mapalai. Angka to sikiri nero. Angka to cuma memang je tu sitongan na aja ta masus sama kana maji ya pataka lupa lada salah satu itu lumpuh kangi otak na tenang katau pakan relu bale iya ma yana pakan relu bale tau pataka lupa tu nah saba iya tu otak na balewe itu bisa melumpuhkan daya ingat iya angka artikel penelitian pura ubaca ternyata memang bahwa kepala ikan itu bisa melumpuhkan daya ingat. Padamu itu tahu magala lada mandre cuka. Nang tahu magala lada mandre cuka, numa cuka itu juga melumpuhkan daya ingat. Nah, wah. itu. Iya. Iya.
Jadi iro nu malunra ede nanti masalah. Cuma angka misel na otak na balewe itu yang bisa melumpuhkan daya ingat. Ya kok maka dan malunra mo den mereka agak santange ka malunra agak ko mai tania lunra nah. Tapi kepala ikan itu yang mak garisi-garisi rumah bolo itu menurut penelitian bahwa itu bisa melumpuhkan daya ingat. Yang tu nak kada guru tata yang kadang kata pakan dulu bali patah kelupat tu. Jadi tapi ulama kita itu mengajarkan semua ada zikirnya. Jadi pada kong kata tu lima selang to lima takma to lima berba arona kemudian dina tanna apa penak dina nade tu kan rena. Di metona tenang monri bola dina tanna mandari masih yang basa taselang. Napa agak mono ku taselan ni yang kasikiri na itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Iya tu sikiri nah. Iya ibaca dua tu gunana. Tania bawa papa tenang hati ya Pak. Maka dia nabita. Siapa yang membaca sikir ini maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga. Itu kanjak nanya sikiri. Layuwarungangi hawa poluk kilalan na suruga lansu tamo ko atinna nasabari na tanna papinadinna. Itu. Jadi ako kataw patasela nga cede-cede ito lima sara nyawana. Dito ka inran na dito ka susana tapi magi na din na melotan na papinadinna suri baca iya. Tapi iya kode na iya rota baca inaatay na surah Al-Kausar. Iya. Ko maka da dewa pala irustas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula dewa pala ina sabayan riasa ka sahada pamulang. Tapi ya ko iya tabaca dua memang pada memo hampir sama tapi cidi surah, cidi sikri. Iya ko tabaca inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar papatan nangat itu ya tuh. Tapi ya koraditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula lai warungangi hawa poluk kilalan nasuruga nasa nabita langsung tamu kuatina tau bacengi itu. Tapi tentu kak jumalana maka dia nabita 3 kali atau 7 kali. Baca. Idi mani ya ko pitu itu lema la pitu ya ko talue mi talue. Kemudian angka mo pa ko hade sairo maka dia nabita nigi bacai iya makatan ni wiliman namatu tama suruga. Iya ro makanja landa. Yan nanti ya empai biasa ro pak guru ngi jamaah maka data amal kang ya nasaba lete yang ngasalamakan. Dena mega tu janci maka dana bita ya makatan ni liman na tama suruga dena siaga tu. Yang dituntun langsung oleh Rasulullah masuk surga. Itu sampai ya ku ya aja tama selang. Maka poti ga ustaz cede-cede neraka cede-cede neraka cede-cede tamaranaka. Jalan masuk surga itu untuk kita itu luar biasa. Dena merejing. Idi mitu ko matuli makadaki macila katongang itu. Padahal nabita itu luar biasa patay na makuraga. Bahkan nabita na podangi po Allah Ta'ala ro. Po, tajamingi umatku. Itu permintaannya Rasulullah. Jamin umatku. Hambamu ya Allah. Jadi aga jaminan na po Allah Ta'ala. Katu jaminan na ko ini. Maka day podangi umatmu Muhammad. Okay. Podangi umatmu Muhammad. Iya ko nabaca mo iya pak dongang cicang si sakosoy. Natako mati ya tu so iya pajamingi sa suruga. Itu luar biasanya nabita pangilawan. Nasaba puli naraka nabita joka-joka naliwa je sila namite pacalan na naraka. Yan naro ampay milaw nabita makadalingi jaminan umakku. Yan ito nakada po Allah Ta'ala. Podangi umakmu Muhammad ya ko nabaca mo ya cicang iya jamingi. Kosoy namati ito so iya jamingi. Ya ko nabaca ko wani cicang namati ito wani iya jamingi. Yan na to ampay ibaca ni sikir pagi dan petang to. Apa iya ko pagi aso, iya ko patang nalewan ni. Kiro. Yan na to ampay idi ibu-ibu PGG sikirita. Aja na iya mirobawa subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 selesai ni. Aja tambah sikiri-sikiri saliwan na. Yan na kega yaro sayyidul istighfar. Tapala yaro. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu.
A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Malampe-lampe ya ro tapi ingkatuk ko Google ya ko tabuka i Google napa takati sayyidul istighfar yang ketemu ba. Tapala iya ro bu sayyidul istighfar. Ya naro jaminang cicam mode to nak kada kapi tu pai baca de cicam mi. Tabace ko supu raki masam paja subuh cicang, tabaca tu ko puraki masam paja mangribe atau sudah sholat isya ka cicang insyaallah. Serah diri sepenuhnya kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kan puang Allah Ta'ala pancaji. Wa ana abduka iya atamu puang. Wala hadika wa dika mastata atau uzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya na pak dongan nasa nabite nalinga po Allah Ta'ala maka nabita iya na pak dongan nalinga po Allah Ta'ala nalingi umatku nasabari belisi menangis teri sampai matanya bengkak. Boro matani belisi teri onro susana pa pinadina maka damagi nangka umma imonri yale jamina ngoko po Allah Ta'ala langsung degaga umma nabi mak diolo pak bu yale jamina makuro tidak ada. Ya metoro nilau Nabi, makanya Nabi itu diberi dua cahaya. Itu kelebihannya Rasulullah. Nah sebab kami memang ponco memang umuruk no makna Nabi itu. Makanya tidi umana Nabi aja tamasara kon na pulo na taon na mate de panguli na memato Nabi ta ito pa maka damitihan Nabi likulli say na hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Umuruk na umak ko itu antara 60-70 tahun. Jadi ako nadapi an 60 na taon tatajang ipangobi na Nabi ta. Jadi itu teh ko nakan nailasa natako mati di umur 60-70 aja tama susah, aja tama sara nyawa ta. Maka dia nabita mulir. Panguli na memang na nabita ya. Na nabita mi melo ya curi. Ya ko ale na muli ki. Makanya ti ampai maka dia ko mega tau maka mati mandada ipa ustaz siaga umur na 60 na. Dia tu na mati mandada ko 60 ni me ko silalo na jaji na mati niya sa mati mandada. Na makatit tatu. Jadi dia nama mandada. Jadi memang itu panggilan Rasulullah itu. Karena po memang Nabi ta aja papade umat na Nabi Isa, aja papade umat na Nabi Musa. Aja mau talenga po ngumur umalampi untuk umat. Kenapa? Nasa baero Nabi ta maka di pede mete mon roman tu pede mete musesa. Mete mega dosana. Ka makiro. Ya kung kapaboto pa na si ratu tong umuro na namakatit taboto. Ito. Ya kon na mipulo na tong umuro na ay palimatan re patapulo taw boto na chaw. Ya ko 700 taong umuro na. Sisa butang umuro na padong Nabi Musa. Ya ko sisa butang umuro na tawe na boto arwara tu na taw boto tapati chala. Jadi namo makibuah dosa nasa nabita dito na meta. Iya ro panginlawan na nabita. Tapi maka din nabita po nasaba maponcho umuro na wilawi. Palapi-lapira nga de chena tapi jana aja. Degir kan jana. Nabi tamilawi he magi ampai yeto ampai bu makana magi to masalawa lo ko nabi tamatu pelo podamana ngenu na magi na to perlu masalawa bikin ewat dingi makada sini na sikiri salawa na salawa na baca nilawi nabi ta yero umuru na umma ko na saba maponcho ipuang decenge palapilapira nga lipat gandakan kebaikannya iya miro dosana aja iya ko pigau icidi na moki pangilawan na ita kare tita nigare makadain manja bil hasanati palahu asru amsalihha nigi pigau ci di deceng iwale mancaji 10 makiro tapi nareko pigau i dosa ci dimita cata tegare ya nanti ampai pade tu nang ko masusa ko makadete angkero tas saleh makada sure toba sure baca astagfirullah sure pakanjaki ne ampe ne monrina magai ajan tapa makada neraka na ko pura kepigau ci di deceng tapi gau dosa ci di na ci di mitu dosa te 10 deceta na saromo pito serae kama kiro kotomelo madekenge saromo pi aserato na makadami nigi tau matana ide cenna na jana tau salama ya ko matana ijana na ide cenna tau macilake tu ina tu nakana guru takali sidenre na mo siratu jamu ko siratu mu ci di decemu salama toko makiro na pura ni jetu nilo nabita ya kodeche na kibwa pagana ka nga 10 ya kodosa icidina pura masampajan na makibwa dosa magosip makiro na gosip na
Na cidi je tu dosamu he. Na 10 mo pa tu decemu. Na sora mo pa tu serae. Yan na tu nakatopandre. Toba ko. Sija. Kan makiro. Jadi aja dan cede-cede ta makibonos ta tamaranaka. Wih, nang kamu pa tu bonus mo serae. Demi na cocok ya capa maka wah nang kamu pasar roku. Betongan na pamasina po Allah Ta'ala makoro. Ini yang penting saya wasiatkan ini. Dia aja latakna tu min rahmatillah. Aja tepat turan nu pole pamasina po Allah Ta'ala. Yan tu ampai kong katau maki buah dosa nak kada tau pandita toba ko. Ya ba mero. Jadi itu ya apa de nang ka de tu gampang ngi maka datisa neraka. Ia to mije nama gampang ya seteta meranaka makoko na saba ia ro pacara maesesa. Iya si rovita mega na gorang ia ro bid'ah si basunna. Iya makai kana pakai bid'ah. Na iya ro bid'ah tanya hukum. Tanya hukum. Iya sange hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, si bawah haram. Ya noriasa hukum. Iya kok bid'atannya hukum. Jikong kana jama tahu nak kada bid'ah pasti capak na neraka toh. Apa maka de kula muhdatsatun nabi da wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalal tipinar. Ta coba ni gare parebalok ki hukum ewe. Maka da angka gage pigo aga hukumna. Makruh atau sunnah atau wajib atau haram kan makiro atau mubah. Itu kan gampang. Jadi hukumi malah dasar 5 he. Jadi ia tia sange sunnah anu nasuroangan nabita. Itu sitongan aja maki ini dulu yang awal masalahnya saya kasih tahu. Ia ro parenta kak 2. Tapi sumberna parenta cidimi. Cidimi sitongan na. Polo kumana mi puang Allah Ta'ala. Tapi magi nang kayasa sunnah ang kayasa wajib. Ia na angka onrotan rena kedudukan na nabita ia lengi pengakuan. Ia na tunang kaya sa sunnah. Ia nabi-nabi madiolo dia itu gaga parenta po mami. Tapi ia nabita angka makanya tuh haji wajib. Angka umrah sunnahnya. Puasa Ramalan wajib. Angka puasa Senin Kamis. Sunnah. Puasa Arafah, puasa Tasua, puasa Asura. Sunnah. Jadi ka mana turunana sahada wajib salawat sunnah sampai ja perlu 5 waktu wajib sampai ja sunnah angka sunnana sakka wajib pasida ke sunnana. Jadi ka mana turunana tuh idi tomi umat na nabi teleng ako iya nabi mak dioleh siru pami iya na parenta puang dega maka ada perintah nabi polo kui puangnya langsung iyo po nabi ta iya lengi keistimewaan 2 angka wajib, angka sunnah. Iya ro sunnah sandar kalau kinabita padahal perintah pumatoro. Tapi mani sandar lo kunabita nasaba ia lengi khususia keistimewaan nabita di sesena pong Allah Ta'ala. Pada kong kabupati Sibawa agak sana bupati Sibawa kepala dinas gitu atau pada reke maka ada presiden Sibawa wakil presiden. Yelengi maka ada perintahan presiden ini, perintahan wakil ini. Itu, tapi puluh kumi presiden, tapi yelengi pengakuan. Magi nama koro, hikmana jolo. Iya roko haji, cica misi tahu. Maka day nabita, we puang. Iya ko perintah haji mimolengi, umak ko na cica mintu kasih joka. Nama kay ko umak ko matu, denule tu masa-masa mangel lo. Naiya masampajang ko Masjidil Haram, masampajang ko Masjid Nabawi, makay kapalan na. Loe matawa pa makatandre palan na. Nadena juga tu mak ko na reko haji mi bawang. Na si samya tu si taong melo ka na mo solawat dito. Yan na to nang ka umrah. Hadiah ya he. Idi megay-gay di tanawat di mo joka ki tapi aja na talo lisuleng. Apa iya tu umrah ibadah pribadi mi? Angka kami beli bola tamaliwasa denan na tuto maloli sula umrah. Iya, madosa gitu. Iya. Ide na wajib tu sunnah mi. Angka lalo wita makoko umrah yinrang. Reba pini waja. Iya aja lalo na. Di nak ko di ka jaming umur
Dia kak jamin ako juga kita mati. Ni ka wajay mondri. O kung ni sorry mondri nakarakiga plano umrah ko makanya malika di penalipa. Piko ni. Tapi dito kago ko di. Nama kamuji itu ga umrah natarongi janji na ite ka maki. Nisa jero nabita matu maka dia rumah ku matu ungkawatun na rumatu. Ya nadapi ni maka da tahun 2023 ro. Apa maka dia tu nabita pura ka ilulungan lino. Jadi tu lino pura ilulu pada pe. Lai pitangi nabita mapamulay pamulan na umat na letu capak na. Yan tu ampai ni sama na nabita tandra-tandra na kamaralino na isap. Maka kami kama lino mako na sabak pura metu ilulungan. Pada kasih pura ni palariangan. Ya jenis sama nang. Nasabak pura ni ripitan nabita, yan na ron apa nisang nabita kada, iya umak ko mato ang kamako Tulimelo lo umrah. Lomba-lomba lo umrah. Lomba-lomba mapitangi ulawan na. Ito? Dito gagaw ko, Dito jeti ya, wano pa, iya mi koga, may chidi mi batu larangan na, jangan berlebih-lebihan. Yan ang taliwa-liwa, gagay, tatay masala. Hairul umur, osat ko, ya tu makanja, lo tanga-tanga, yan biasa-biasa. Dia tu agama yang makomi tu mabula-bula wangi mabaloki aja minaliwang apa ya naliwa tu masalah aja ginaliwa masalah makiro jadi sampaikan maka dari mereka agama itu memberikan wanita itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soleh silakan tidak masalah di makun rek baloki ya miko taliwa-liwa nih kemudian usahakan sini nepigo itu lillahi ta'ala aja nak tahu pakai parpungan jatah ke supermarket mawangi dek. Pakai parfumnya karena ini adalah sunnah diajarkan oleh Rasulullah. Iyo pun di makun raya aja nata parfum. Kau kipe parfum untuk bagian dalam saja. Minyak wanginya wanita itu sebenarnya nampak, makanya gincungkan nampak, cila nampak. Aja na iyo roanebe itu wangi. Makiro. Jadi dia tahu tuh nah itu agama natur itu agama. Dia minawat di masa rula ada mawangila ada tu makun ri ya pak makin nabita hadis aro maka ya kung ka makun ri masa rula ada mapar pun nai mawi arwanewe ina sinin ne romi mawi mana ngitanya muhrim na pada dosa na ko berzina. Ina tu na bahaya lah ada di makun ri aja na maka dari itu maka atau kaji kali lihat bau nostas na tu ampai maka to pandete parpungilalan na. Ya deh nasu nama koko makun rima ke si dinia kilo labat nato yang kamu pi bau na itu jadi jadi aja nah dia nampak ada roane ya ko roane ya memang roane mi suro mawangi pak rona bita ko jokai nai sesahaba maka dan nabita pura lalo kona apa laba nih tu lima wangi mau pa nisa maka dina nabita pura lalo koy nisa tia bau na pak iya tu nabita ang kami mato bau na mawangi istilahnya harum khasnya Rasulullah ada na tu ampai si ditam kemana tu bau na ang kami makapakapang ang kamacuka-cuka itu maka dah agay iya tu bau biasa puluk ke pacingang istinjay Pulukuti Andre, iya ko meki manre toma bismillah meki minu bismillahirrahmanirrahim napayinu napayema napay baca alhamdulillahirabbil alamin toma bismillah si napayinu napay baca alhamdulillahirabbil alamin toma bismillah si napayinu napay baca alhamdulillahirabbil alamin aja na cica mitong kana capu iya kong katau minu makor itu hadis 10 ko nabita makadai nigi tau pigau iminu makwero de na pigaw dosa ya tu te salame tung kawai o kilala wa takalin. Maringat topi na pigaw pagkasibyan. Itu hikmahnya. Iya. Iyo po ko itong kabawa min kalalo biasa runtu tau kolay madaros ro biasa. Minu nakabay mo tuloy nangangalon na ba man ni napakin? Iya. Ngay ka makoro. Anda kalada. Iya. Itu. Jadi sebenarnya itu kan doa. Kemudian maka kau akan begini. Haji ka makoro, angka umrah. Saka, ya kok saka dia tu na yang mana nate maka maya. Atau sogi mi 2 misi tangga persen. Na ya kok saka tu nada api satu hol na satu nisab. Nada itu naganna pe ko ni ko dia naganna. Yan ang kapasidakah.
pasti sedekah. Kemudian sampajange yang kata magala mas sampaja sunnah, magala sampaja perlu tapi kada ni cuci tambah sampaja 5 waktu. Dan awak di makan mereka pagan ruah subuh. Kapak dia ni bedi. Jadi ka sampaja sunnah. Iya na sampaja sunnah hadiah. Iya na tu ampai megala ada rupana sampaja sunnah. Bahkan ka sampaja sunnah ro narampe lima lebih Nabi Muhammad SAW. Ini hadis marfu dari Anas bin Malik. Salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pak, yaitu urutan pertama periwayat hadis yang terbanyak itu Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Umar, anak nalin pengeluta Umar bin Khattab. Kemudian Aisyah. Jadi 7 sahabat periwayat hadis terbanyak itu salah satunya adalah Anas bin Malik. Angka hadis marfu kalau Nabi ta maka nigi mas sampaja sunnah duharo di sholat sunnah duha rakaat pertama na baca suratul Fatihah na baca ayat kursi ke-10. Rakaat kedua na baca Fatihah na baca qul huwallahu ke-10. Ia tu tawi puretamay ukila lapam masena pong Allah Taala. Jadi upasang babu tajami sampaja duha namuci cami sa umur hidup. Namuci cami. Ya kode tulay pananungang imakada istilahnya asoso to cicam namo cicam yang penting pura tajama cicam supaya pura kita mau kula pamasen pong Allah Taala. Nasubuh tu tahu itu amalan tidak dibuka secara ini tapi saya itu tidak masalah. Jadi usaha kangi tak mal kangir di suratul ayat kursi 10 kali di rakaat pertama. Kemudian Al-Ikhlas 10 kali di rakaat kedua. Jadi ini. Kemudian iya ko amalan melo ibicara sitongan na makada kaona idi maninonro itu ia magala mapuasa. Angka puasa tu asalna puasa sunnah ayyamul bid. Puasa mutih. Puasana Nabi Adam. Kayak itu puasa putih, puasana Nabi Adam. Jadi sudah Bu, sudah. Enggak apa-apa, silakan. Iya. Jadi ya sange puasa putih sebenarnya tanya awalnya dia puluk ko nabita. Puluk Nabi Adam. Yana tu ampai maka dah syariat nabi-nabi terdahulu itu menjadi syariat untuk umatnya Rasulullah selama degaga dalil larang. Cepi pakolinga syariat nabi-nabi makdiolo itu menjadi syariat untuk umat nabi ta selama tidak ada dalil yang melarang. Yan tu ampai puasa Asyura kan na puasang Yahudi itu. Nasaba onroni pasalama nabi na. Nabi Musa kan pasalama koro. Nai makutai nabi ta makana magi puasa koro nasang pasalama nabi polo kajaran na Firaun. Maka dia nabi ta iya lebih berhak puasang itu sehingga puasa tu nabi ta. Nah begitu. Puasa putih, kepuasan Nabi Adam. Maginya sa puasa putih nasaba iro Nabi Adam waktu ni ada para lokolino mabulong mana ngelele na nasaba dosa. Mapuasa isya so bagi telu atak kaleda mapute baloy. Mapuasa si so bagi talun na si. Mapuasa si so bagi talun na si. Jadi mapute mana ngalele nagang katalung nga so mapuasa. Yan natin niya sa puasa putih. Terpasang maka itu puasa putih sana Pak memang Nabi Adam ia menarona jama nama putih iya jadi istilahnya mapute ipacingi jadi ya komeki mapacing mapa ipacing aku pong Allah Taala jama ya talungas tapi 10 telu 10 pas 10 5 na ulangnya setiap bulan ya nanti ya saumin ayamil bidi kada puasa mutiasan na pa namakan Nabi Adam mapute maka day Nabi ta ay padilananya maka da nigi jame talungas ya puasa lalan na siulangnya paday ko mapuasa siula bujuro
Kaya di medari Senin Kamis to. Senin Kamis. Kami gaya-gaya roko Senin Kamis. Biasa na lanang. Arwa. Kok pa minggu to. Nala arwa. Yupi katalungas sumi. Cuma kan masing-masing beda. Aja tak ada pada miru puasa Senin Kamis. Deh. Yan na to nang kato ya sa puasa Daud. Mapuasa sa bukay baja. Ito, puasa Daud. Iya ko puasa muti nor puasa na Nabi Adam. Ini manibawa. Kaya kami tapake. Meloki malay Senin Kamis silakan. Ko Kamis ikan onron na lestor pahala. Iya ko puasa Senin kelahirannya Rasulullah. Iya, sunahkan itu puasa untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah. Sekaligus itu ngana ko meloki macuri nabita ya puasa tia sojejengang ya makan jala ada tuh. Apakah iya puasa Senin puasa kelahiran? Jika meki macuri nabita tak puasa tia sojejengang tak. Iya ko makada Surabaya ujaju sa puasa rabaki. Pak makadele na paulut ke hami pasuruan nigi tau mapuasanya sojejengan na dito gagal asa solangi watakalina. Namun kalasana din nakasolat. Dan terbukti ulama yang berpuasa di hari kelahiran itu hanya 1-2 kali kena penyakit sebelum meninggal. Tuh berakan. Cuma kadang di dendris sama kada soal atau jaji. Apa guru ini melengi tanggal lah. Iya tenas deh itu. Makanya Rasulullah kan puasa di hari kelahiran. Makanya Nabi puasa di Senin. Kan tanah mata puasa sini makanya Nabi tas sini ngujaji. Kako miki macuri maka da soal di tajaji. Ya puasa sebagai tanda kesyukuran kita lahir hari itu. Tapi dena salah kok mau puasa Senin aja tak ada berarti salah kasal mede. Siapa yang berpuasa hari Senin maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Rasulullah berpuasa di hari kelahiran. Kamakiro. Iya miko kami sih ikan nonrona pahala istor. Itu sampai mau puasa ke Pak Ero malaikae papada tuh ko sekolah pada ko camae maka ada angka laporan mingguan. Toh angka laporan tahunan. Ya ko laporan tahunan bu nisfu Sya'ban. Ya nadapi nisfu Sya'ban tatutu itu bu si taunge. Untuk catatan awal lagi. Ya na tuh ampai mak baca yasin teh ko nisfu Sya'ban nih supaya untuk tolak bala. Sama kira. Nah sabak aku ripat tentu istilah nih patentu takdir selama 1 tahun. Iya toh situ ila porok na amala so kami sih. Ya na kami sih lapor nih. Makanya kami lodongi ko siningi dia pati nilapor na picata. Cata so salasay cata mo pi. Rabay cata si kami si lapor. Maka tiga to milo si paso sini milo tapamelo ni. Nito. Nap ka malakay na di pa di nilapor na pa di cata Begitu dia pada letu Maka po tiga to so sini milo sa peda salasa milo motor rabay milo auto namo malakay mo padiulut pa na sa kung jatuh cara mo milaw na di pa nilapor na barubas enggak begitu. Nah, iya na aja tapaturan no ha. Iya na tu ampai ang kaya sa sempajang. Ha? Itannya dong. Sempajang. Iya na tu ampai ang kaya sa sempajang. Iya ko deta sempajat tilaw dong. Kami si pinilapor. Tapi iya ko mas sempajang langsung Maka na semua jalan itu pasti ada sholatnya. Ada doa musafir tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Baca tuh. Tapi magi nang kaya sampai sunah musafir. Na sabak ya ko siningi tamelo joka. Na de patu nilapor pak dong at korewan iko salasay. Kamakiro, kami si pinilapor. Makanya ang kaya sampai sunah musafir langsung letu ko pong Allah Ta'ala. Iya na to nakada iya to sampajangnya pakakasa na paturo po ang Allah Ta'ala untuk si pak bicara langsung ngatangnya na po nga. Atay na po nga kamakiro. Iya na to ampay sinin na hada dapi nabita sampajamana. Iya to ampay pak. Ito kare hajat. Nang kanaya sa pak dongang. Iya sange hajat pangilorang. Melo ka ma pak boti, melo ka ma bayini, melo ka ma lakay, melo ka ma makay ka pangiloran na. Iya ko pak dongang mi kami si pinilapuro. Tapi iya ko makanya sampai sunnah haja berarti langsung ilapuro. Itu nilawe. Kenapa sholat? Makanya Nabi tayo noloy susah pasti masampajang. Iyo pwede ko masusay deta sampajang. Si salay.
Nah sabak magai maki saya akan retas sedikit supaya kan jarang orang mau kaji baik. Magi sampajangin ada na pada pak dongang na pada mau puangin nonri mangolo to makui degaga ibadah rilalana agama wedding tak campuru hanya sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur. Nah penia sampajangnya angka aturanna itu kere. Milau doang itu mangolo timur jaji tapi engkau ketahu sampajang mangolo timur degaga. Yang kedua tahu milau dongeng na mode na tatutu aurat na jadi to. Na mo mak bidak-bidak minatama WC we manontong yung kutiyase na kadere na kaje na lako milau do na marigaga tapi kagak pasampaja pitaw tuna. Di kaga. Yang ketiga, iya ro sampajangnya de nawa dinatamay bicara lino. Mana na? Iya ko mapuasa ite na bicara wadi mapuasa ite na nonton televisi wedding. Mahape ite ko mapuasa de na batal puasa na tapi sampaja ni garit nonton televisi na batal. Nah, makiro. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak bisa tercampur itu cuma sholat. Pasti menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, kemudian tertutup aurat, dia agak bicara lino, na pangolomane makupung Allah Ta'ala, kemudian dia masuk dalam kalimat-kalimat yang memang sudah disusun oleh Allah. Jadi dia agak itu ampai kong kasusah atas sempajangi. Aja no ko Facebook pertama, menyesal hatiku pun. Gaga, makai ka makukoy. Ternyata kau begitu, po. Seandainya ku tahu dari awal, napa malah digambar alope-lope repak. Kan itu magala emak ganggu nasa sabar saip ya. Ya mana na ya? Tapi dia tuh gago ko de gaga. Iya. Jadi aja, jangan-jangan. Makanya setiap masalah yang dihadapi, makanya Nabi ta'rihna ya Bilal. Itu istirahat Bilal. Maka Bilal, na'am ya Rasulullah. Maka dini Bilal kamu, masa sampaja si bana bita. Iya na nakada tau pandite, wedding mak berejama, tay sampaja sunnah. Nasabah maka sampaja sunnah, mutlak miruna jama. Ikut tuh makanya Nabi ta istirahat, mas sampaja nih. Nasaba dega ga onrom matanala da atina nabi ta kecuali sampaja na jama. Nasaba si pak bicara langsung si bapuangi. Upasangi. Tasaparangi gare wattu onrong wadingi matanna tenangi mas sampaja matenangi. Aja na ilalungi rumah kada salah saya apa de. Namo dua miku mamadai muhi. Tasaparangi gare mak baca Fatihah berbisik-bisik dengan Allah. Aja na to mamako bako to mas sampaja. Allahu Akbar. Dia na sampaja sana itu teh. Iya minia sa sampaja na lapa kang ilila na sabak lapalan na to kang iyati na sabak keyakinan na tato kang ilan role na sabak pangkau kan ya sa sampaja. Iya ko paringeram iba dega baca tapak korosan na. Iya ko baca mi bawa maka detesi kiri. Iya ko rokok mi sujuk mi dega na baca tau olahraga itu. Kama ko amiro. Yun itu ampe ko sampajangin tarpisay makada inna solati wa nusuki angka nusuk ya sangi nusuk ibadah sikiri ibadah sana dioki ibadah sana tapi kayak dio ibadah iya wali dengan wudu ibadah itu dio junno kan ibadah dio sunnah juma kan ibadah makiro meki matinro ibadah aja ta matinro bawang maka dana nawasa matinro biasa iya ko tinro biasa. Tapi lo ni gari matinro maka mereka matinro masih supaya moto ka masampaja tahajud. Siaga tata matinro itu dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah. Nah sebab maka di mereka tinro na ya tinro sampajang. Nah sebab matinro untuk masampajang maka mereka matinro masih supaya moto menonton pagolo. Ya tuh itu melolong. Nah makiro. Ayan na to nakada angka tau matinro dihitung salat. Yang kedua tinro makia palang kega palawangan nati sampajangnya kega ya sama kada matako ipur mas sampaja tahajud melo imoto mas sampaja subuh maka taruh kajo matinro untuk istirahat maka tidurnya orang itu dianggap ibadah. Nah sebab dia tidur mengistirahatkan diri ibadah untuk ibadah kembali. Na kumanan itu nang kaya sang apa si sumpung ya matutu nasa nang kaya sa sampaja tepat tu. Kaya nasa sampaja tepat tu maka dia ko suju pacapur ako sampaja loro atau kangnya itu untuk mas sampaja ngasara. Jadi namo mate ko palawangan tatete ko na mati lang sampaja pak melo ko lo mas sampaja. Na makiro na yan na riya sa sampaja tepat tu. Maka da kupuran ni na to kangatir kato maka da de ako capa na tahaya ko baca ni fil alamina innaka hamidun majid. Atau kanyati. Yan na to ampay makbire sallallahu tau. Assalamualaikum warahmatullah.
nilawi alena dapi sampajangi. Assalamualaikum warahmatullahi alinga asalamata pungiru lalapure wulo na puli sampajangi loko sampajangi. Ika makiro yang pela atawe jolo pasisambung jolo polo kuero na pamilo salamakan nero na labay. Ika makiro seko ni romalampe akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.